rame pisan, kontena lucu, matak seri balapan, titir tajaya, kadunya maya. Fitri, naon sih Hani? Fit kira-kira menghasilkan duit naon ya ulah sampai mentawai ka kolot. Hani mana keur kamari dagang cuek ge gagal. Pugu ayeuna ge urang keur bingung kira-kira usaha naon ya Fit. Kumaha mana dagang keong? Dagang keong. Ide yang sangat tidak bagus. Anda kemarin ge dagang cuek gagal, apalagi dagang keong. Terus mana rek dagang naon atuh? Saha sih? Dea. Kabur. Dasar si dia tukang jahil. Kurang main lompatan. Emang ada tanya Emang enon sih? Tuh, itu di situ ya KDM. Nu bener mah dek. Tuh orang gitu bayar duit ke KDM. Wah kebeneran nih orang pas ke KDM. Terus Ena di mana? Tuh ayah di gardu deket itu tuh. Guys ya orang mangkat belan. Oke, terima kasih. Dia cili orang jadi atuh. Ya atuh, gas gede masih kena jahilan. KDM, KDM, kapanggih KDM, 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 kapanggih KDM. Hani, Piti mana KDM? Hah? KDM. Teh jak si dia di dia KDM. Mana? Ari mana sehat? Jika naya can diberi kopi budak. Jak si dia can di dia KDM. Wah, jangan-jangan jadi korban si Dea ya. Haha, pokok orangnya tadi benang ku si Dea tuh jolo cari orang muni atuh. Wah, bener-bener ya mah. Cuma orang tayangan si Dea. Hayo. Yuk. Ati lembur meni pararanas pisan. Mal cicing di Indonesia arek pindah ke Jemantri sugan tarariis. Arek kamararana ya. Arek nangan si Dea. Kunaon si Dea? Eta budak jahil pisan. Orangnya kena jahil kemanehna. Gus lo lebate ngomong orang gaskeun weh. Oh gitu. Sukan, maju. Hah? Pasukan. Nah, itu si Dea. Aha. Dea, ini kenaon? Mana kenapa orang kenalan? Dek, kayak fans mana tuh neangan. Lu bener, di mana? Tuh, di situ. Oke, terima kasih. Rasain loh, ke gue kerjain. Waduh, ayah si Adele and the gang. Del. Itu kan si Dea. Mana? Itu. Kabur. Udah. Aduh. Ih. Kontakan ge jadi jelema masuk jahil. Akhirnya kena akibatnya. Aduh.
Aduh, nyere.